cắt pom vin ven kharong gen ning tu zo kum som nga chiang ina kalai mo ko lungdam se le tu zo kum som nga chiang ina adiakin tu ma main zong America zo mi te itate in sunga zo pau zo mi ten ipau zo hiam to le second generation ten pen a first language with apau masak pau pen English mi kang te pau ai hiam na in sung pau zo kam zo pau ai hiam tua zong at test hi in sung pau ipau zo ke le iveng te pau inam pau ongi tai ve American hi cha mo American hi changa inam pau ong suak niaw ve đó là next generation ten mi nam availe zo kam khonga sin ki dingwai ve wa toile tun zo gam zo mi ingai sut lai takin tu zo kum som nga chiangin terima ton zanga kolpia hiteng autonomous mo sovereign state mo gam khat apiang hileng zo kam pau ipau ding hiam ahi keile call pau peu ipau ding hiam ahi keile English mi kang pau sap te pau peu ipau ding hiam ahi keile lai hol peu ipau zo ding hiam tua ngai sun ni china tu nyong gen no mingina ka gen nop tampiom angai ding te zong iging khanute ai zong tu ni pen nupi te hun hina mene soblingang piang na so to ka za zang hiningina message to pi pen kong gen no pa bang hiam chi le zomi te pen identity anei te yang hon khat pen kep dingomina to pen zongei na chi khong te kep ding hina hon khat pen zun lo aphamo mina to pen ipau te hi izun keile kinosedinga izun le kizom dinga izun le zo suan zo ta khem pe kampen kulo te bana ikimi pamten zong zo kam ni dang ching pau dinga izun keile na tu na ta te ngedin zo kam pau lo ringi toy manina mother tongue na chi pen tu ni na nu ten apau aki ho now on la ya thu gen sen now itu ta ten apau lai deng hiam chi dot na to na veile tua mapan ding pan san ding omi de huyam na lungul le na deile tua kep ding na mo ma po ding na mo mi pawi chi pen kep kia hilowin zuna kul po kul hiya buk mun khat akul na mo ma pau pen buk mun khat ding nam te hi china tu ni ideng ganing to panch pang peta hen